Ene nyumba na akomboria cio marokeirwo ni kigagayo muthenya wa keri wa umomori wa nyumba mwena wa Nyamavila Kayole. Matari na wa gwika merorera iria irari nyumba ciao ikimomorwo na kugwithio thi. Ciuria nyingi iria mari nacio ithiururukiirie hathara iria maratwarirwo ni mihang'o iyo na no kamariha hathara iyo. Kamundu utari na ungai thiini wake arorera ciana nyingi kana andu aingi mekuruci mawira mao guku ona noke anegotiate na andu aya me guku onokoro ekumenderia buroti ici upya mundu ekumaidi gukira momoro nyumba makira ma milioni 3. Bado niko na miaka ingine 5 ya kumaliza loan ya hapa. Hata sijui nitafanya namna gani. Loan ilikuwa pesa ngapi? Loan ilikuwa 20 million. Ile nilichukua kutoka Cooperative Bank. More than 4 million. Na tuna nyumba nyingi haha nayo ona tulete around 3 million nyumba no to around or only 3.5 million nyumba haha rugongo ino haha. That's an investment more than 10 million to invest in one museo, but all of it has gone to waste. Sure than this year na liwa rimwe, so we don't know. Nikugeria nini kwaria ona okorwa nini mu affected mono tondo tada ici ciana itiriraria kumaira turokerithio thaa 11 na to hathara ya indo maratara iria mwao ni magumirwo ni ndwari riria onirera e muico ya ringo na menya yake ni rakoro ambire kuringika ni kumaka na ruke makoge kiara maka ti anake hota kuoya kindu aumie nja ndari na hinya ucio wa gwika u. Mutungatiri Cyrus arauga ni mahinyiriirio ni muturire thutha wa guthamio matehaririirie guko ndiko mucii witu na tutirari what we can do ni tondu tutire kwandu gwa guthie ona mugore turaire nja turathire kuhewa ukoma ona ciana ni kuithiritie na indo ni kuithiritie we don't know where to go, where to begin tondu tutina heo notice twathire tukiria taito tukiria rent kule wakanju dadora na maratathi mothe twinamo lakini ukira maturera taito ni matinga matureire ndawe ni wega kwi Ngai. Ni kiriro na maithori kiria gikorete aikari a guku Nyamavila aria marokire kugeria guthara kiria mangihota guthara matirisha ona mirango thutha wa nyumba ciao guthario muthenya wa ira na muthenya wa umuthi. Yaribotera Inooro TV kuma mwena wa Kayole yetagwo muitiriri wa Wangari.